Pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video na Cyber Balkan YouTube kanalu. Ja sam Lemi Livo Skodi i u ovom klipu ćemo raditi nešto malo drugačije u odnosu na prošle videe. Znači nećemo raditi ni review ni jednog sajta, već vam pokazujemo jedan program koji se zove WAMP server. Pokazujemo vam šta je taj program u stvari, čemu on služi i kako se koristi. Tako da ja ne bih dužio pretjerano. Ovo je zvanični sajt gdje možete preuzeti program, naravno link ovog sajta će vam biti u deskripciji. Sada scrollujemo malo na dole i ovaj deo za download. Sada odaberete da li imate sistem od 32 bit ili 64. Meni je 32 pa ću ovdje pritisnuti. Dakle ovdje imamo download, izvinite, malo je lapsus. Sada čekamo da se završi odbrojavanje, da krene preuzimanje. Evo ga, datoteka ima 38 megabita, tako da će to trajati nekih minut, dva dok skine. Sad ja mogu sam ovo da ubrzam u editovanju snimka, ali pričat ćemo malo o samom programu. Dakle, kako sam ja shvatio šta je ovaj program i čemu on služi? Pa on služi, kako bih vam rekao, za simulaciju nekog web prostora, web hostinga samo na vašem računaru, odnosno local host, kako se to stručnije zove. Tako da vi možete u direktorijumu gdje se instalira ovaj program da ubacite, na primjer, instalaciju za PHBB forum, SMF ili neki drugi ili neki sajt i to sve instalirati. Imate bukvalno identičan forum i sajt kao što biste ga podigli na neki web prostor, samo što ako instalirate preko ovog programa ne može biti vidljivo nikom osim vama na vašem računaru. Dakle, ovo je, kako bih rekao, program za učenje toga. Jako jednostavno, postoji puno tutoriala na YouTube-u, Google-u, možete da nađete. Ako ne možete da nađete, slobodno pišite u komentare, izaći ću vam u susret da vam pomognem, da vam ili pošaljem taj tutorial ili da snimim ako se u to razumem. Tako da ne vjerujem da ćete imati problema sa tim. Jako je prosto za korišćenje, samo malo logike, strpljenja, truda i možete baš svašta raditi uz ovaj program. Evo, ostalo još malo za preuzimanje, tako da čekamo da vam preuzme to, pa da pokrenemo mi instalaciju. Instalacija jako prosto, inače imam program u svom računaru, ali samo radit ću ponovo, čisto da ne bude da nešto ne radi ili tako nešto. Evo ga, sada pokrećemo. Evo piše standardno za instalaciju, to kao u svakom programu. Idemo next, prihvatamo uslove korišćenja. Uslovi su baš onako, kako bih rekao, obimni. Tako da čisto sumnjam da ikad pročita uslove korišćenja, ali idemo dalje. Sada odaberemo direktorijum gdje ćemo sačuvati. Evo, ja ću ga sačuvati ok. On sam kreira, kako bih vam rekao, kreira svoj direktorijum, odnosno kako bi lakše rekli folder ili fasciklu, odakle sve kreće. Sada je u toku instalacija. Malo će potraje duže. Snimamo nekih 4 minuta i 37 sekundi. Možda će ovo biti malo duži video, možda će biti nastavka, zavisi koliko bude to trajalo. Naravno, ko bude želeo pogledat će cijel video, ko ne znam, samo će ući i izaći. Ova instalacija je malo poduža, pošto
instalira sve što mu je potrebno za rad. Malo je složeniji program. Dok on to instalira, mi ćemo nešto drugo raditi, a to je pripremit ćemo stvari s kojima ćemo raditi. Na primjer, instalirat ćemo neki neki forum, sad vidimo koji. Ajde, na primjer, forum koji pokreće kao naš smf download. Evo ga. Evo njihov zvanični sajt, preuzimanje, evo ekstenzija, mi ćemo preuzeti ovako. Naravno, ostavit ću vam i link od ovog sajta gdje možete preuzeti forum, mada to ne vjerujem da je toliko teško naći, samo ukucate na Google, ali ipak ja ću to ostaviti. Prikaži direktorijumu, aha, evo instalirao je. Pokrene, preuzimanje, evo ga. Ovo ćemo sada ugasiti, pošto nam je suvišno. Aha, evo ga. Vidite, to je sve ono što je potrebno za forum. To. Would you like to answer? Yes. Evo, instalacija je gotova. Ovdje je štiklerano da pokreće odmah. Da, naravno, da biste mogli da radite, potrebno je da pokrenete program i da pritisnete na yes ili da, kakav im je Windows, zavisi. Sad ćemo vam pokazati da imamo gdje smo sačuvali. Aha. Evo, kao što vidite, to je to. Sad ćemo vidjeti kako vam prikazuje. Da, poželjno je da imate Mozilla Firefox browser, jer je on najbolji za rad sa ovakvim stvarima, ali radit će vam bez problema, ja mislim i na Google Chrome i na ostalim browserima. Ja lično koristim samo Google Chrome i Mozilla, mada ne vjerujem zašto vam ne bi radilo na Google Chrome, ali sam program preporučuje Mozilla Firefox. Evo, kao što vidite, ovo je ono što vam pokrene kada otvorite ovaj program, ovaj prozorčić localhost, gdje se u stvari nalazi vaša, gdje vi sve smještate. Nama će na primjer biti potrebno ovaj deo PHP MyAdmin da bi kreirali našu databazu, da bi mogli da instaliramo forum. Prvo šta ćemo raditi, ovo ćemo gasiti, to je suvišno i ovo. Vidite ovaj deo ovdje, idemo na www i tu prevlačimo ovaj deo forum koji ćemo instalirati posle. Znači, jako je bitno da vam se forum ili šta već instalirate nalazi u ovoj fascikli, jer odatle on čita sve dalje program, jer nećete moći da instalirate ako vam je na primjer na desktopu ili u forumu ili u folderu pre ovog. Dakle, dajmo sad imamo šta se desilo. Znači, šta nama treba? Bazu. Vidite, ovdje ima dosta funkcija. Mi ćemo ići ovdje, users, add user, any user, ovdje local, šta bi mogli da stavimo kao username, stavit ćemo admin.
malo admin. Password, ajde stavit ćemo isto admin. Da se ne uče ovako. Ovo ovdje vam služi da vam on generiše neki password. Tako da to možete i ne morate, lakše mi da stavite neki svoj password koji ćete lakše pamtiti. Ovo je potrebno da sve čekirate. Ovo ovdje nemate potrebe dirati. Idemo dalje. I kao što vidite to je kreirano. Sad ono što nama treba, evo vidite ovdje se nalazi taj user. Nama što treba to je da pokrenemo opet, da se vratimo na localhost. To ćemo raditi ovako. Sada idemo, evo ga, ovdje piše vaši projekti, your projects. Tako da idemo na forum. Da bismo pokrenuli instalaciju. Aha, mala greška. Ne može tako, već mora ovdje. Forum. Evo kao što vidite pokreće odmah instalaciju SMF foruma. Tako da idemo next. Sad ovdje sad pišemo localhost username. Pišemo admin. Ime databaze nam je također admin. Table prefix ovo ne morate da stavljate, ali ajde ja ću staviti admin. Idemo sljedeće. Ja ću sačuvati password. Forum name, ajde mi ćemo staviti Cyber Balkan. Ovo je adres odakle pokreće vaš forum. To predlažem da ostavite ovako i da sačuvate negdje, da ne biste poslije imali problema da tražite. Ovo je nešto vezano za forum, da li hoćete neki jezik dodatni sa, na primjer, ćirilicu s onim č i ostalim stvarima, tako da neću to šteklirati, samo će ići dalje, mada ni ja savjetujem ni vama, to vam nije nešto potrebno. Sada ovdje treba da potvrdi databazu. Sada pravite vaš account admin. Mi ćemo praviti sve kao što smo pravili malo pre. Znači admin. Email adresa. Ja ću staviti, ne znam koja email adresu, ajde stavit ću na primjer ovo je email adresu. Databazu, password databaze mi smo stavili admin, mada to ne morate popunjavati, evo ja neću jer nije baš neophodno. U stvari jeste, izvinjavam se, mala greška. Tako da sad ćemo to ispraviti. A malo. To je to, vidite ovdje vam napominje kada instalirate forum da trebate obrisati folder gdje se nalazi install.php da bi mogao da vam pokrene vaš forum bez problema. Evo, kao što vidite, forum je instaliran. Da imam koliko dugo snimamo, 14 minuta, ovo je malo poduži klip, ali nema veze. Kao što vidite, sve imate neke osnovne funkcije na forumu, kao na svakom, normalno sve početna tema, tako da ne bi vas duže zadržavao sa tim. Samo ćemo da vidimo da li on obrisao iz direktorijuma install. Samo malo. Vidimo. Jeste, tako da on automatski to briše, ali ako vam ne obriše, da znate, ako vam slučajno ne radi, obrišite taj folder ili datoteku i onda će raditi bez problema. To bi bilo to za ovaj video. Ako imate nekih problema sa instalacijom ili neka pitanja, neke predloge, nebitno, pišite slobodno u komentare.
ili nas kontaktirajte na našoj Facebook stranici, forumu ili čemu već god. Tako da, ako vam se svidio video, lajkujte, pretplatite se na naš kanal, podelite da i ostali vide. To je to, vidimo se u sljedećem videu.